de les conseqüències més clares d'aquesta crisi econòmica sobre el nostre sector ha estat que hem perdut ulls del món, els mitjans. Per tant, establir mecanismes, xarxes, amb persones que viuen en aquell món i que no tenen la mirada periodística, però tenen la mirada vital, és un complement imprescindible dels mitjans del propi país i dels mitjans que efectivament tenen corresponsals allà. Les grans agències que realment tenen recursos per mantenir efectius a tot el món són les grans agències nord-americanes, franceses, britàniques, i són les agències que dominen la informació del món. Llavors, la pregunta és, la informació internacional no interessa o no interessa que interessi? Ens hem acostumat a posar la informació en capses. Les coses de societat, les coses d'economia, les coses internacionals, les coses de política, les coses de meteo, les coses... El món es pot mirar en la seva globalitat. Si tu, quan tractes una qüestió de matèries primeres i estàs parlant del preu del petroli, aprofites la crisi de la matèria primera, que és el petroli, per parlar del conflicte derivat de guerra de Síria, Aràbia Saudita, el que sigui, i li fas un enfocament econòmico-polític internacional, incorpores la informació internacional a la comprensió del món. Nous critiquons pas la forme, mais les fonds de l'information donnée au niveau de la presse internationale. Alors, le fait, c'est que on parle peu de situations réelles, des situations vraies, des situations socialement vérifiables, et ce qui touche également la vie, le droit de l'homme, ainsi de suite. Donc, le média au niveau international a perdu en fait ses sens de médias comme quatrième pouvoir. Alors, l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo, traverse une crise depuis 20 ans maintenant. Mais combien de fois on parle de la République démocratique du Congo sur ce qu'on appelle les plateaux d'information publique, d'information internationale. Et donc, on parle de la République démocratique du Congo lorsqu'il y a 600 morts. Ce sont de faits et on s'arrête aux faits. Il y a attaque dans tel village et voilà que les Congolais se sont entretués entre eux et il y a eu 70, 80, c'est fini. Est-ce que c'est ça l'information qu'il faut donner à la population? El que passa amb la informació internacional als Estats Units i al Congo és diferent, perquè li prestem molta més atenció al que passa als Estats Units, però la mirada superficial i puntual és la mateixa. No busquem conspiracions. Hi ha falta de sensibilitat periodística en els mitjans de gran abast. Els periodistes occidentals, quan a tu t'entrevisten, volen aprofundir o realment és tot així tan ràpid, superficial? Alors, ce que nous déplorons, c'est le fait qu'on manque d'espace dans les médias au niveau international pour faire passer ce genre de débats. Il n'y a pas d'espace. Dans mon pays, nous avons réfléchi et nous nous sommes fixés de règles, nous nous sommes fixés une façon meilleure que les médias, que le travail des reporters, le travail des journalistes puisse contribuer à l'équilibre mondial, à la paix à travers le monde. Nous avons créé les concepts de médias sensibles au conflit. Nous avons créé les concepts de médias de paix et n'est pas toujours parler de autant de morts, point barre. Et question de remplir mon rôle en tant que journaliste, de parler de causes de conflits, de parler de solutions. Aquest intent per anar a les causes, com a mínim des dels mitjans públics i des d'alguns mitjans privats, es fa. I a la CADI l'entrevistaran. La qüestió és, estem treballant la consciència col·lectiva de la ciutadania perquè quan la CADI parli s'interessi i entengui allò que ella els està explicant? O estem treballant la consciència col·lectiva de la ciutadania perquè només tradueixin missatges simples i a la CADI la reservem per a espais molt minoritaris? Començar a preocupar la societat el que passa a República Democràtica del Congo si nosaltres de República Democràtica del Congo només sabem conflicte, senyors de la guerra, coltany, ja està. No sabem res més del Congo. Je voudrais répondre à cette question en donnant un petit exemple. Je suis un jour été dans un pays européen, dans une conférence de sensibilisation pour faire parler de la RDC aux étudiants, en fait, aux collégiens. Et ils avaient entre 13 et 16 ans. On me pose la question,
comme j'aime toujours être habillée en africaine, tout ça, j'arrive et puis les étudiants me posent la question, mais Madame, comment vous êtes arrivée ici? Est-ce que dans votre pays, il y a des routes? Est-ce qu'il y a des avions? Vous avez pris l'avion comment? J'étais stupéfait, j'étais là, j'ai dit, attends, quelle est la réponse que je vais donner? C'est des petites choses qui montrent qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème d'information. Fixeu-vos que tot això té a veure amb el concepte de com construïm les identitats de l'altre, de la construcció de la identitat. I la construcció de la identitat té a veure amb la complexitat. Quan tu simplifiques el missatge de qui és l'altre, perquè fas un relat simple per una qüestió, com deia ella, d'1 minut i mig o de 2 minuts, tendeixes a construir des de la ignorància, des de la pinzellada. Perquè la part de progrés que tenen i que funciona a la societat no l'ensenyem mai. Jo veig uns certs avenços, és a dir, jo veig les dues realitats. S'està fent molta feina. Els mitjans alternatius, i ahir ho comentàvem amb els companys de la directa, són un mirall contra el que els mitjans predominants i hegemònics es miren. I aquest mirall és molt positiu, perquè t'obliga a interrogar-te. Si ja la imatge d'Àfrica és terrible, la imatge de les dones dels països empobrits és moltes vegades un estereotip únicament. Nous avons développé un journalisme sensible au conflit, comme je l'ai dit. Nous avons développé des stratégies pour parler des violences sexuelles et de faire comprendre comment la femme victime de violences sexuelles ne doit pas seulement rester une victime et qu'elle fait des efforts, elle marche sur une route d'espérance, une route vers la guérison, une route vers la sortie totale du chaos. Et donc nous avons fait une grève de 4 mois. On a tout arrêté au niveau des médias et on s'était dit, si vous ne marchez pas avec nous, c'est fini, on arrête, hein. On reste sans médias. Et voilà que nous avons réussi quand même à avoir gain de cause pour essayer de passer ces genres de messages positifs. Nosaltres no sé si faríem vaga per això. Nosaltres el que sí que sé és que som incapaços, en general com a societat, de fer altra cosa que legislar i endreçar, però no estem sent capaços de canviar els valors amb els que ens tractem com a éssers humans. Est-ce que nous sommes conscients de notre rôle? C'est ça la première question qu'il faut se poser. Est-ce que nous sommes conscients que le média ou le journaliste, il représente un pouvoir? J'ai comme l'impression que souvent nous ne le savons pas. Nous représentons ces pouvoirs-là. Est-ce que nous sommes conscients du rôle que nous devons jouer? Est-ce que nous savons que ces pouvoirs, nous pouvons l'utiliser pour apporter la paix à travers le monde? I tenim unes estructures i uns interessos político-econòmics que no consideren que els mitjans de comunicació siguin aquesta feina transformadora que està dient la Cadi. No veuen que la comunicació és tan important des del punt de vista de la salut mental d'una societat com el sistema de salut i el sistema educatiu. En aquest canvi de mentalitats dels periodistes socials, quin paper juguen les ONGs? La nostra obligació com a mitjans és treballar amb les ONGs per tenir informació i tenir la seva mirada i treballar amb els nostres propis recursos per tenir la mirada complementària, només faltaria. Segurament, si no tinguéssim les ONGs, hi ha molts llocs on no tindríem informació prou fidel de la realitat perquè no tindríem algú que ens ajudés a filtrar els testimonis de la realitat. En se ressourçant, il doit être toujours en contact permanent avec les organisations, les ONG, parce que ce sont ces organisations qui travaillent directement avec la population, selon chaque organisation ses objectifs. Et donc, ce sont des sources vraiment fiables, ce sont des sources très nécessaires. Quins passos o mecanismes concrets creieu que hem d'elaborar i creieu vosaltres que heu d'elaborar per convertir el Mobile World Congress en una oportunitat per transformar la situació al Congo, els conflictes de l'Àfrica i promoure un consum més responsable? Posar a l'agenda del Mobile una taula d'anàlisi on hi participin membres de les companyies principals del món que es dediquen a aquest negoci. El dia que un periodista o qui sigui li digui de cara a un d'aquests senyors, escolti, vostè és conscient
en quines circumstàncies es construeixen els mòbils dels que vostè en aquest moment està ingressant 500 euros per segon, aquest dia tindràs el titular i tindràs el conflicte tapant, tindràs l'ombra sobre el sol. Et également penser à apporter une brèche pour permettre un dialogue entre ces multinationales et la société civile et les médias, peut-être pour essayer de parler de cette question. Si tu vas al metro, per exemple, ara mateix, et trobes que les ONGs, amb tota la bona intenció del món segurament, et donen una imatge d'Àfrica que no té res a veure amb la realitat. Les ONG qui travaillent en Afrique, nous leur demandons de faire de leur mieux pour ne pas se comporter comme de pères qui viennent donner à manger aux enfants. Volia simplement remarcar que quan diem ONG moltes vegades ho posem tot dintre d'un mateix sac i ONG simplement és una forma jurídica administrativa de parlar d'un tipus d'associació que fa una sèrie de coses, però hi ha moltes ideologies polítiques dintre de la marca ONG. De cara a nosaltres, que estem en el dia a dia, teniu algun exemple d'alguna vegada que us sembla que hem aconseguit trencar aquestes lògiques, que ens pugui ser útil per entendre millor com trencar aquest mur que tu explicaves i que a vegades també veiem? Sí que la trenqueu, aquesta dinàmica, quan sou capaços, i això també n'he parlat amb els bancs, vull dir que això és extrapolable a altres àmbits, quan sou capaços de no únicament parlar quan vosaltres teniu un informe o alguna cosa a dir. Lorsqu'on commence un combat, ce n'est pas le lendemain qu'on gagne, il faut toujours continuer à travailler.